ka channel la ilolu awangin kalome tunchum kan video chu lungtian sangau lama thina thleng chungchang tele ren hlel kai te victim ruang phorle ani chungchang te kan soidona khongain video hi abulatanga atop thleng milo en sakle in like le subscribe button te kha milo me sakle la comment section lama te khan ingai dan te ilo soi lang le don ya August nikwa sani isam pakhat khan lian chon na chuan afanu boral dan chungchanga rin lelna nein mi pathum laka sangau police station a FIR athelut afanu ramchul lawi chu August ni ruk sani isam pakhata boral to ani in FIR thelu ani la hian arwang po phum ani to a FIR thelu chu sangau police station chuan case number 6 of 2011 noya law register in IPC section 304 le 34 tlo chana zialu ni in chak takin malak chhopui zui ani a Inspector H than ora chuan Enquiry ati pui ani Executive Magistrate Longtlai chuan Ruang chu thudik jok finfia ani theina tura phorchua le phalna andil chu lopom sakin victim Ruang chu August ni som sani som pakhat chuan phorchua le ani a postmortem titura civil hospital Longtlaya thonkhal ani thilkhen dan kim chang chu hetiang hi ani August ni ruk sani som pakhat zan chuan ramchul lawi chuan inleng pali nein chung te chu biak thuami lalrem kima en malsom sangale H lalmon zolateni in lungtian lampang mi anni a heng mi te hi hetuai thana thleng chungchang a hian rinhel kai berte anni bok accused zingami biak thuami hi victim ramchul lawinian hian khamizan khan inswal boyin chu an inswal boina awang chuan victim hian nunna achan pha niya rin ani Chief Judicial Magistrate Longtlai chuan Additional Session Judge Lungleya transfer ni in tutluk na po ama kuta a omchun zom dona accused lamte hian court ma a andik na tele anthiam thu te soya din sakturin advocate Robert Mingthan sanga chuan adin saka victim lamte po sarkar ukilin adin pui bok ani investigation chu kalpui chun zom ngal thoi ni in he thil thlenga hian tushatu som pakhat omin court ma a an in pona tele antu soite chu longai thla chun zom ngalila tushatu pakhat na Inspector H than ora thusoi Inspector hian he thil athlen lai hian Longtlai police station a apos lai ani thu soin August ni kwa sani som pakhat chuan pulian chon na chuan FIR ron thelutin afanu boral dan chungchanga lung oilo na nein afanu boral na a in nam hnoi tele athi dan dik takte chui chhuah sak turin aron nge na FIR thelu ani la hian afanu chu William ni to in atul anga malak saktura minyan angin kan bo zui ngal thuaya report te po ziaklotin keni po in arang thei angberin lungtian khwa chu kan pan ve ngal bok ani amun kan thlen chuan khazana thil thleng chungchang shatele victim loboi pui tu te po zona kan zot ngala chuta kan thil mu chwa chu August ni kwa sani som pakhat zan chuan biak chhuami le victim te chu inhial boyin chu an inhial boina chuan inswal boina ashing chuaka an inswal hun chung chu reilote mani se victim chu chuata chawtaka tuin ni koshelawin a omzuya chen naya lalmuan chunga chuan inswal boy thom chu ronshia in victim te in lam chu aron pan thuaya awathlen chuan lut lavin kongka atangin a ena tuna accused nita tele victim chu chuata chawtaka lomu chu amua rumlawa anzon lut laipo chu vamu in ama a nadlok na le shisel lona anei ashiat lo awang chuan an inswal boina awang chuan nunna achan ngei niin aring ani an inpuan a an soidanin August ni ruk sangni som pakhat chuan victim te ina hian an kala leimon zola chuan victim chu a omdan moilo ati awangin zille vouchungin aluta victim chu thinrimin akut jungchala lalrem kimachu kokin
an nupui te omdan po engma ngai to lova ani kher an ron khak fo awang chuan thinrim takin a anga chudi lai tak chuan biak chhami chu lorut ve ngalin achung chang engma soitur anei lo ti in aron lut ngala victim chuan biak chhami chu namsonin inpo chhuasan ngal turin atia biak chhami chu chuak mai lo chuan victim nen chuan anin suai zuita a lalmuan zola chuan insua chu ron chhel ngal thuain du tok turin aron tia chu vele biak chhami chuan victim chu thla ngalin a tharwa chuan victim chu chhuata tluin zoite le trapri deuh chuan engemo aron soya azoi em awangin enge asoipo anshe phalo ani aha deuh wanga ngayin biak chhami chuan a chhuasan zui ve ngala midang la omte chuan victim chu pomkangin room lama akhum lama anmut tira lalmuan zola po chuan a chaude uwanga ngayin ngai thatlo na em nei lo chuan a chhuak zui ve mai boka larim ki ma ero omnu falin anu rei lo te ya larim ki ma chu a chian te chhuak ta ko turin man mo takin a chhuaka midang chhuak ta te po man mo taka lokir le in nurse ko turin an in shil hlama an nurse ko ber adam si lo awangin anun na chantung viau ma se ti ngai na an sha tak lo awang chuan an chan ta ani he thil thlenga hian en ma som sang chuan engma kut a tho ve lo awang le engma inswal boy na apo atel ve lo awang chuan chhuwa zalen le ngal ni in thusha tuwa ero atang zui thung ani cross examination a zona achandanin victim boral na hian biak chhami ti lo chuan tu man kut an thlak ve lo thu asoi ani thusha tu pani na en mal som sanga thusoi August ni ruk sang ni som pakhat chuan lal ompuya a u naw nu pasal chu avatlo a chuta chuan mingthan moi po alo oma mingthan moi chuan apasal nena victim chu hausak tura athi awangin an inzui chuak le a mingthan moi te in kan thlen chuan lalrem ki male biak chhami te po an lo oma biak chhami pasal chuan lalmuan zola chu victim te ina kal arot awangin kal le kan tuma mase kan kalma chuan anupui biak chhami chu ina lo tura ti in victim te in kan kala victim te in kan thlen chuan muan zuala chuan victim chu a han hau ngal bora victim chu lungoi lovin a chang le ta chutia an chanchin an soilai chuan biak chhami chuan chanchin aron shepa a an in chang zui ta shepa anuwa in sual zuin an chhel le ngal thei mai boka ma se victim chu chhuata tluin a chaude uwanga ngayin khuma muan zuala chuan amuta kini chuan kan hosan ve mai boka ma se reipo arial ma in larem ki ma chuan min kolet le in nurse ko turin min tia ma se kan nurse shiat nai vai ber chu adam loti kan shiat nuwa victim te ina chuan kan kir le a kan thlen chuan victim chu alo boral man to ani cross examination na zona achandanin biak thwami le victim te chu an insual na chutia kut hanin thlak nat em na tur a om a shelova an samate an in kek sak mai chaw ani ti in asoya thil khen laya omve ama le lalrem ki mate chuan engma victim laka hian apoi an soi om a shelova tongkam po an chhuwa ve lo ti in asoi bokani asoi zoidanin victim hian zu azor mai baka a in ve thin thu asoi lang bok ani thushatu pathumna hi courtin voi tam tak ko na pema se voi khatma courta hian a in lan lo ani thushatu palina lalmuan chunga tu soi victim tenen hian in chen om nai tak kan nia August ni ruk sani som pakhat zan chuan inswal boy thom ksia tho chuak thuain victim te in atanga thom chu ron chuak nia kashet angin kapan ngal thuaya mase ka thlen chuan anin swal chu alo top to a kongkhar atang chuan ka en ringota ta chuan mi pathum ka mu mai ba ka victim chu chawmel takin chhuata chuan alo murenga revak lo ka thlir nu chuan mi pathum te hian victim chu khuma mutir tumin anzon lai ka mu ani ti in korta asoyani
cross examination a zona anzo a chuan amit ngein anin sualai chu amu em ti anzo chuan anin sualai tak amu lo thu in achanga anzon son lai ero amu thu le khuma anmutir lai po amu thu in achanga ni thushatu pangana nurse thusoi August ni ruk sang ni som pakhat zan chuan malsom sangale achante chuan amuto chu ron kai thovin victim chu ni ko shelawa tlu in adam no na sahle angin anron soya ma se ama po alodam lo awang chuan akal lo ti in asoya ni thushatu parukna hian August ni ruk sang ni som pakhat chuan victim din mun ron soi changin enpui turin minron tia Mase kavatlen chuan victim chu amarphu alo om tolawa alo chathafel man to ani ti in kota asoyani thushatu pasari na Dr. Lelmel Soma report Dr. Lelmel Soma chuan Longtlai Civil Hospital la medical officer anga a om thu asoi masa a police den report anron thelu angin victim ruang chu phorle ani nuwa August ni som sani som pakhat chuan ama ngein a postmortema reporta alanda chuan victim chu August ni ruk sani som pakhata boral to ni in arwang chu August ni som sani som pakhat chuan phorle ani a chumini vek tlailam dar khatle achan ve vela chuan a postmortem thu asoya an postmortem na atanga result an mo danin victim nungjang ru chu alo tiak ngeya chu chuan adak sa chu voile khata ti che theilawa omin a spinal cord a khoi chengal thei atia chu chuan unconscious athlen thei mai ba ka thina hial athlen thei ani ti in asoya victim po hi chumi awanga nunna chan ani ngei arin thu asoi ngal bok ani enge mapal wanga chutia mishing damthalai reng nungjang ro chengot thei ani loti soizuyen nataka anunglam atanga wuak emo first na takpek awanga omthei ani thu asoitel boka cross examination a zona achandanin victim hi accused nen anin swalna awanga boral ani ti changtaka asoi theilo thu asoi thung ani thushatu pariatna hi court case record kan lakna hian ani na tarlan ani lo awangin soimai thei ani lo thushatu chuan accused hi amel shat ani thu soin victim boral na hian rinlelna anni awanga FIR po victim pa hian athelut atia Enquiry po ti anphut thu soingalin Enquiry ti na hian victim ruang po phorle ani thu asoilang vele a phalna po executive magistrate nen atanga anlak ani thu soin rinlelna anni chana po August ni ruk sangni som pakhat zan chuan enmel som sangate biak chwami te le lelmuan zolate chu victim te na hian uncle ti anshiat thu asoya anu loka boral thu an nena changtawa anshiat awangin anring helti soin anuwa anin swal wai ti po anshiat le tak zel awang chuan FIR thelutin tunhun hi anthlengta ani ti in asoyani thushatu somna chief judicial magistrate thusoi CJM hian accused chu akorta anin lan thu soin hun thol tak noya statement po anda theiti asoya ani na te po accused ma a hian changtaka soin akorta chuan inpon na emo neitura ti lui anni lo ti soin antu soite reng chu anmani violate theitu le evidence atan aman le theiti soin phim khur turin amalte te ya ashil thu asoya anni chuan atu soite chu anpom thlap baka an statement te po andu thlanna ngeya laksak anni thu korta hian asoyani thushatu som pakatna lian chona thusoi lian chona hi prosecution witness anilona in sarkar ukil lamin angen angle courtin apom sak angin witness a hian ading ve ani lian chona hi victim singtupa ni in asoidanin ka Fanu hi afatinen anin bor shanga August ni ruk sangni som pakhat zan dar som pakhat bor vela chuan ka Fanu boral thu ka shithut maya
natlok na emo nat na benvon emo anei om kashiat lo awangin min thong hle a aboral don zan po hian ka Fanu chu bekina a in khoma nat na emo damlo na anei lawa ka Fanu chu aboral tuk chuan William zui ngal ani mai boka ma se katunu tuna boral ta Fanu hian anu chunga thilthling minshil awangin ka ngai athat thei tak lo awangin FIR thelotin tun hun hi kan thlengta ani ati ani cross examination a zona achandanin Fanu chu cross examination a zona achandanin Fanu chu kumruk borvel a inbol ran to thu asoya Fanu chuan zu azwar chin ti po aphalawa ma se heart attack awanga aboral tia ansoi ero ani aring no bur ti in achang ani accused lam ukil te chuan victim boral sana hian thushe tu tele charge sheet atang chuan accused te tha nge ani ti chang tu tur engma a omlo ti in asoya victim hi accused te kuta boral ani theilo tia soin sarkar ukil lam te chuan an thu soi ti chang tu turin proof na tur le evidence show tur an nei lo ti in courta chuan asoya proof na thatak a amlo chuan IPC section 304 le 34 a hian accused hi shem ani theilo tia soin court sang zokin hetiang case alodin fel to dante soi chuan court chu min atuma sarkar ukil lam chuan he case hi prima facie case ani ti in evidence omthato ka ngayin he thi na hian accused lo chu kutlak tu dang an omlo awangin accused te kutlak na awang chuan aboral ngei ani ti in court chu min antum ve bok ani court chuan thushe tu sang tele ukil te thu soite ngai thla a ngun taka angai to anu in juni ni sani sompali chuan order ti chuakin sarkar ukil lam chuan accused te thiam lo chantira shem ani thein turin approve zolawa ngayin accused pathum te hi chhuah zalenin case po hi ati top zui ngal ani